uko rounds wa de do no aka say e party ye di akira enye say omo ka say ese obi a wo obi a wo nem they want to look out to be say anye bia no party ni bae no within the Jewish community no etimi afa nipa 5 e do mo dua ba bi ye a build our capacity I empower more in such a manner say party ni kwa ho hiahia mo a Sarfo na eso mutimi sorry e de hwe party ni na se don eti kro mo yi nyame betimi hye ni baba ko fe betimi bo ni kro mo ni na na me bo na true iti me ma koma so de ne say se ma fo ni su sa de a omo so yesa 34 years ni lawyer ya no yenya obi a party ni gina ba bi yi iti me de me se me kokko ma party man say ye wo power see ni power no mo identify nipa bi within every constituency the school no work kwa yema nko ni ye yam building ye so ba engineer pa ni mo ojina wo ma prim the auto doctor no special say o tina me nua be fa ka say me ko hok di sa doctor bi the yeso tu kwa akonto pa no ayemo no the so be yi adwuma bi ya no ayemo no na ya identify Sarfo no in every constituency it is enum ne ebetimi a yemfo mo nkodu ya ba bi yi na daachi no se ba se campaign kro ni ye kwa omo na bedi animu wa ya hwe ni ye tamu kama intimi ko campaign wa bebre kom ya no they will ask you say yenko fo be na mo di omo gina yi a ye di person ji sa antia e se koso to abama ye se nipa wei enne omo so de so mo bo constituency na no so boa afoforo no bi na afoforo so boa because intimi fa nipa ni na sa o boa omo yesu yin anim say political parties say you in power mpodi an say adodade bebre wo manamboa NDC yankofo no de omo de ba bi ya momo yedu a omo na baba boa party no mpempi party no super power say kim ade ese na ko say ugo bisa say na kan so mo bibi wo ko bibi ani NDC bi a guest house bi a Ashanti achim no guest house bi de yesi ho enim say krom ha du ba bi a dan ho de yie bakura de na ye ne say de be ya e be hwe constituency no that's your position to 20 years ago no process no botimi dia edu ba bia so akura so ye frɛ obi sɛ first captain me nkɔbɔ so a de me ka o jase intimi ma yi ni sɛ yem pikin nipa bi ne mfom no ya ba bi yi sɛ ye school sɛ ye adwuma sua sɛ ye business de o person ye business no so no ye mo na mananye ni nyina no ye empower mo no mo ye du sɛ be ya party ne nkɔ sɛ be ya obi kɔ frɛ obi wɔ soro hɔ ɛna akɔpɛ moa obi kɔ frɛ obi wɔ ha ɛna akɔpɛ moa nti in short no what I'm saying is say you your fair share of the cake no at that party no more you know you can okay say your power is in the power